Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 9. epizoda od Nur Travel. U 9. epizodi ćemo da pričamo o jednom od najpoznatijih i najmlađih kraljeva koje su vladali Egiptom. Pozdrav svima sa celog Balkana. U današnjoj epizodi ćemo da pričamo o Tutankamonu, kralju koji iako nije vladao dugo, niti izgradio ni jedan hram kao što, na primjer, kralj Ramzes II, ali ipak je postao veoma poznat kralj u istoriji drevnog Egipta. Zbog njegove grobnica koja se nalazi u dolini kraljeva. I zbog toga isto tako nam dolazi veliki broj turista iz svih delova sveta da bi posetili njegovo blago koje se nalazi u Nacionalnom muzeju u Kairu, kao što i njegovu mumiju koja se nalazi u dolini kraljeva u njegovoj grobnici u gradu Luksora. Kralj Tutankamon se rodio 1341. godina pre nove ere, a umro je 1323. godina pre nove ere. Njegov otac se zvao Ehnaton ili Ahenaten, jedan od najpoznatijih kraljeva starog Egipta 18. dinastije Novo kraljevstvu i u stvari prvi kralj u drevnom Egiptu koji je pozvao na monoteizam. Jer u to vreme drevni Egipćani su obožavali, pored boga Amunara koji je bio glavni bog Egipta ili bog sunca, dosta bogova, ali kad je došao Ehnaton na vlast Egipta je hteo da se obožava samo jedan bog koji je u to vreme ga zvao Aton umjesto Amun-Ra, koji je isto tako bio u obliku sunca. Tutankamon je postao kralj gornjeg i donjeg Egipta sa 9 godina, a umro je sa 19 godina. Što je bilo veoma čudno da je vladao veoma kratko vreme, između 9 i 10 godina, pogotovo kad su otkrili njegovu grobnicu netaknutu u dolini kraljeva. U stvari veoma čudno da Tutankamon je vladao sa 9 godina i zbog toga dosta ljudi se pitaju da li to moguće ili kako to moguće da dete sa 9 godina može da vlada Egiptom. Ali u stvari mu je pomogao jedan poznat čovjek koji se zvao Aj i koji je kasnije postao njegov glavni ministar. A isto tako mu je pomogao Hor-Moheb koji je bio najveći vojni komandant u drevnom Egiptu u to vreme, a pored njih su bili i sveštenici boga Amunara koji su ga forsirali da vraća veru boga Amunara i zato na kraju su mu obezbedili jako lepu grobnicu puno blaga. Kralj Tutankamon se oženio njegovu polosestru koja je tada se zvala Anh-es-en-pa-iten, ali malo kasnije, odnosno kad je Tutankamon je postao kralj gornjeg i donjeg Egipta, ona je promenila ime na Anh-es-en-pa-imen, pošto u to vreme kralj Tutankamon je vratio veru boga Amunara posle smrti njegovog oca. Rodila mu je dvoje dece koje nažalost su umrili sa 6 i 7 mjeseci. Tutankamonova grobnica je otkrivena sa strane jednog britanskog arheologa koji se zvao Howard Carter 1922. godine. U stvari Howard Carter prvi put je došao u Egipat početkom 1917. godine kad je čitao i čuo dosta u Egiptu i u njenoj istoriji. I posebno kad je čuo u dolini kraljeva koje se nalazi u Luksoru na zapadnoj obali Nila. Došao s njim još jedan bogat Britanac koji se zvao Lord Carnarvon da bi ga financirao, da bi našao grobnicu u dolini kraljeva. 5 godina bez uspjeha nije mogao Howard Carter da nađe ni jednu grobnicu u dolini kraljeva, zbog toga bogat Lord Carnarvon se vratio nazad za Englesko jer nije hteo više da potroši pare uzalud. Ali Howard Carter je imao veliku nadu da će jednog dana naći jednu grobnicu u dolini kraljeva, zbog toga je ostao u gradu Luksora. Jednog dana arheolog Howard Carter je otišao u dolinu kraljeva kao i obično i to je bilo tačno 4. novembra 1922. godine. I sasvim je slučajno sedao pored Tutankamonove grobnice, a u jednom trenutku dok je sedao tamo pored grobnice je čuo neki zvuk kako lopata udara u kamen i to je bio u stvari jedan običan radnik kako je ili koji je naišao na prvi stepenik Tutankamonove grobnice, ali u stvari to je bilo sa druge strane gdje se nalazi grobnica kralja Ramzesa V. i VI, a nije tamo gdje se nalazi pravi ulaz u Tutankamonovu grobnicu. Odmah Howard Carter je poslao telegraf Lord Carnarvonu na kome je pisalo da je našao grobnicu u dolini kraljeva, ali još ne zna čija je grobnica. Čim Lord Carnarvon je dobio telegraf, odmah se vratio nazad za Egipat da bi opet financirao Howard Carter, da bi vadili sve stvari koje se nalazi u grobnici.
A njima dvojici nije bilo veoma lako da uđu u grobnicu, jer drevni Egipćani čim su polagali telo kralja u grobnici, stavili su na ulazu 2 bloka kamena da ne bi mogli vrlo lako lopovi da uđu u grobnicu. A kada su njih dvojica stigli do pogrebna odaje gdje su polagali drevni Egipćani telo kralja, uopšte nisu mogli da veruje da toliko stvari se nalazi u takvoj grobnici, koja je veoma mala što se tiče dimenzije u odnosu na sve grobnica koje se nalaze u dolini kraljeva. I zato Tutankamonova grobnica je postala najpoznatija i najbitnija grobnica u celoj istoriji drevnog Egipta. Našli su u Tutankamonovoj grobnici 5000 eksponata i predmeta, ali najpoznatiji su njegov sarkofag od 111 kg čistog zlata i njegova zlatna maska od 11 kg čistog zlata. U stvari smrt kralja Tutankamona i dalje ostaje velika misterija u drevnoj egipatskoj istoriji. Zbog toga Howard de Carter i Lord de Carnarvon, kad su otkrili Tutankamonovu grobnicu i kad su stigli do pogrebne odaje gdje se nalazi njegova zlatna maska i zlatni sarkofag, su htjeli da znaju na koji način Tutankamon je umro veoma mlad i vladao veoma kratko vreme, samo 9 ili 10 godina. Zbog toga su čitali sve hieroglifske natpise po svim zidovima grobnice da bi znali na koji način. Međutim, kad su završili čitanje, nisu mogli ili nisu našli ni jednu rečenicu koja priča da je kralj možda ratovao ili imao neki problem sa drugom državom ili sa drugom narodom ili možda neko namjerno ga je ubio. I zato su ispitivali mumiju prvi put, pa su našli da kralj ima šupljinu u lobanji i zbog toga veruje da možda nekoga je lupio na glavi. Ali poznati egipatski egiptolog Zaha Hawass je izjavio da nema ni jedan dokaz na ubistvo i da šupljina u njegovoj lobanji nije bila zbog udarca glavom, nego je bila nakon smrti u svrhu mumificiranja. Još je imao slomljen kuk jer najvjerovatnije je pao sa kočije dok je lovio u pustinji, ili možda je imao upalu butne kosti što je dovelo do njegove smrti u ranoj mladosti. A postoji još jedna legenda koja kaže da njegov ministar koji se zvao Aj možda ga je ubio, a ta legenda u stvari bazira svoju priču na posle smrti kralja Tutankamona. Njegova žena je tražila od kralja Hitita da pošalje princa da bi vodio državu, isto tako i da bi se udala za njega. Međutim, Aj ga je ubio pre nego što je stigao u Egipat. I na kraju Aj je uspio da se oženi njegovu ženu, odnosno žena od Tutankamona, i zbog toga možda je isti čovjek koji je ubio Tutankamon da bi se oženio njegovom ženom. Ali ova priča ili ova legenda i dalje nema jak dokaz da je istina. I zato smrt kralja Tutankamona i dalje ostaje velika misterija do današnjeg dana. Evo, dragi prijatelji, sa ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva. Molim vas, ne zaboravite da se pretplatite i da lajkujete i da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.